Ćao društvo, danas ćemo malo da pričamo o hrani i harmoniji po Feng Shuiu zato što postoji neka dilema da li stvarno Feng Shui ima neke veze sa ishranom. Ne samo uređenje, kao što smo pričali u prethodnim videima, trpezarije i kuhinje, nego sama Feng Shui veština koja koristi se u okviru odabira hrane. To ste vjerojatno učili ili čitali u ishrani makrobiotskoj, ali sad ću da vam objasnim još nešto. Prema ovoj drevnoj kineskoj veštini ili nauci, životni balans dakle može da se podigne i ishranom koja je ugledalo nas samih. Tako da je jako važno iskombinovati jelovnik u skladu sa vremenskim prilikama, što znate, godišnjim dobima, 5 elemenata u tanjiru i yin i yang hrana. Ravnoteža i prosperitet postižu se i promjenom i uređenjem životnog prostora, kao što vi znate šta uopšte je Feng Shui energija, odnosno nauka, kako bi pozitivna energija nesmetano tekla. Tako da ovu vrstu ishrane možete primeniti ukoliko želite, jer je sve bazirano također na 5 elemenata i yin-yang hrani. 5 elemenata u hrani povezani su sa kineskom medicinom, tako, s obzirom da je Feng Shui je povezan s kineskom medicinom, samim tim i ishrana. I ove obe oblasti su bazirane na odnosu čije energije, yinu i yangu, 5 elemenata glavnih i takozvanih tokova energija. Po ovom kineskom učenju također smo i delili stan na yin i yang i na 5 elemenata na određenim stranama sveta. 5 glavnih elemenata u hrani ćemo se sada ubaciti odmah, jeste dejstvo funkcije na neke organe. Znači svaka namirnica ima određeno dejstvo na određenu funkciju organa, a isto tako su i podeljeni na 5 elemenata. Recimo element metal je bela boja, simbolizuje jesen i organi su pluća, debelo crevo i koža. Namirnice koje se ovdje preporučuju su takozvana bela hrana poput luka, pilećih ili svinjskih iznutrica, ali i sladoled. Ovo ko ne jede uvijek može da napravi zamenu za vegansku hranu ukoliko je veganac ili vegetarijanac. Znači ako nešto pišem moram, jer neki ljudi jedu sve. Voda je crna boja, simbolizuje zimu. Organi su bubrezi, mokraćna bešika i uši i akcenat se stavlja na tamnu ili slanu hranu poput morskih algi ili soja sosa. Također u vodeni element spadaju mleko i mlečni proizvodi. Također ovo ko ne koristi može da napravi zamenu ili da naravno ne jede. Drvo je zelena boja, simbolizuje proleće. Organi su jetra, žučna kesa i oči, a na njih pozitivno dejstvo imaju sve vrste ribe i morski plodovi, lisnato povrće kao i kisela hrana poput limuna, kivija i sirćeta jabukovog. Sad, neko ko zna šta znači korišćenje limuna, da je to u stvari alkalizacija, onda neće sirće koji nije za alkalizaciju, tako da potpuno drugo je nešto ovdje u pitanju. Vatra, to je crvena boja, simbolizuje leto i srce, budući da je srce vrlo aktivan organ. Onda leti konzumirajte gorku hranu poput špargli ili celera, kako biste očistili kardiovaskularni sistem, u ishranu uvrstite i krastavce. Na vrhu ove liste svakako je crno vino, preporučuje se i kari, čokolada, čili, ljuta paprika, đumbir kao i ren. Zemlja je žute boje, simbolizuje kasnu jesen, organi su stomak, slezina i pankreas, a idealne namirnice su krompir, bundeva i banana. Sad, postoji takozvana i yin i yang hrana i ovdje je u principu cilj Feng Shui veštine jeste stvaranje harmonije i uspostavljanje balansa između yina i yanga, znači pasivnog i aktivnog. Što znači da je ista stvar i sa ishranom, jer je važno uvesti u hranu i yin i yang. Ukoliko želite da imate više energije, jedite yang hranu, koja zagreva i uglavnom se jede tokom hladnijih dana. Yang hrana stimuliše progres i pokreće, a tu spadaju meso, jaja i sirevi,
ko jede ovo. Od začina izaberite đumbir, ren, ljutu papriku, biber i cimet. Takođe, u jedan hranu spadaju i tople ili vruće namirnice, kao i one pripremljene prženjem i kuvanjem. Naravno, ko jede presnu hranu i ne jede ništa od ovoga, on ima svoju vrstu ishrane, to je potpuno drugačije od feng shui i makrobiotike. Znate i sami da su makrobiotici uglavnom sve termički obrađuje, tako da svako ima svoj način ishrane. Ja sad pričam o ovome, što ne znači da svako može da izabere ono što njemu odgovara. Ako težite opuštanju, onda izaberite yin namirnice koje su idealne za letnje mesece. Recimo, yin namirnice smiruju i opuštaju telo i um. U pitanju je hladna ili presna hrana, poput voća i povrća kao soja, nana recimo, tofu, alge i miso začin. Dakle, ovde sam stavila presnu hranu da pripada yin. Ali opet pričam da svakako neko ko jede samo presnu hranu, u to spadaju znači voće, povrće i koštunjevi plodovi. U tom slučaju on će sam po svom osjećaju da odabere vrstu hrane koju jede i začine. Dakle, kada ste nešto sa slabijim organizmom, onda su, to kažu da ima višak jina, onda se ubacuju ovi začini yang, kao što sam vam rekla. Sada samo još da vam kažem da postoji i neki način ili pristup predstavljanja feng shui hrane, pa je to proces koji treba da iskoristite. Recimo dok nešto radite ili jedete, pokušajte da u istoj prostoriji ne jedete kada ste spremali hranu. Znači, nemojte da jedete u žurbi, polako žvačite svaki zalogaj i uživajte u jelu i po makrobiotici koristite zube i žvakanje toliko da od 50 do 100 zagrižaja da se ta hrana pretvori u vodu. Maltene u vodu, samim znači u tečno. Tako da će biti mnogo lakše u želucu za varenje, a isto tako i to vam smanjuje i količinski koliko ćete pojesti za one koji inače pretovaruju svoj želudac. Šta sam prethodno htjela da kažem? Treba da koristite mir i tišinu dok jedete za trpezarijskim ili nekim drugim stolom, ne za onim delom u kuhinji kada spremate hranu. Znači na tim daskama nemojte, nego prosto nek imate svoj deo gde koristite za neku vrstu kao trpezarije. I takođe vodite računa da tokom spremanja hrane imate dobre misli i da niste nervozni, zato što negativna energija se reflektuje na namirnice i samim tim ulazi u naše telo ili u telo vaših ukućana, tako da bi trebalo da kad ste nervozni prosto završite danas spremanje hrane i nek svako napravi sebi nešto ili napravite sendvič ako vam je lakše. Prosto ne morate svaki dan da pravite sa premisom ja moram danas da nešto skuvam, jer samim tim ta energija loših misli utiče i na vašu hranu i na ostale ukućane. Kuhinju smo već pričali da treba bude čista i samim da završim današnje predavanje, da ne držite pokvarene namirnice u frižitoru, nego ih sklanjate, čistite i to sam sve pričala u videu o čišćenju, kao što i o kuhinji sam imate video posebno o tome objašnjen. I zapamtite da je hrana lek, ali i otrov. Znači vodite računa šta kupujete, šta stavljate i kako pripremate hranu. Hvala i ako niste do sada, molim vas, kliknite da se pretplatite na moj kanal. Prijetno!